kakshagin lagat mool taga nagisilan sa asam singi malutut si madet kan tram kuin nge pa ngayon an indestructible temple pakigasta sa bak mo si temple check kain ganaw shekle tuano si waskewa kulamalap ke arstosan ke pelsinga ngaskingan click like and share kadin kain fastamet ke malutut singe asangon sugongin atolat kanilasha lagat share malututa lafakat kain tagani fastamet kaksigin gat ke moulash lo kaksigin gat ke moulash kewa tutudangin Friday nanjingaw ki October bange fafala nagikabunye bange lafa kya shakna daga na seshke medalong lalgosh fasinga lalgosh in som faka kastan gat kan ngadalik tafala ken kyan iklan kata na sin matlili matlala matwiya sa kewa aba nangan pain gawos na kayo ma utyak peke pensingin wikatyang lo malap na siwos si velas na misingi abange nagos dingan kigastas met kusaya katfak mo me pakalemiyak mo ti tempo ya kan kanaw siakle chon sap taluo fasingaul luo na ke no luo pa malutu chima ta kana shish misingi ngai apaneng finashu ospe maritingan gos moisasin kain ikesta pelike torek mettigiat fasta meta manakkalem yesi me fak na yokma
mga kuminin esam kun ki kastan kata na kung pinulang la babal duman na ki John Bena sapta ko foston mula ko ran akalami na siya chisesil fact na siya los may mungunak pa inakos malang silan el siya sa payame enak siya fiorek ma el siya el na sig inara nara may ngan siya katin kain ito la kastan gata kat masasyan kut kat malakun in kain dako anak ifaksima akalami na siya nga Bangek si mama woke kat ngatalik tukan ki kastan kata. El fak pa John saptas ngal itkor fasakos mo mafakak tari wala na lum na fela. Kinga aksya fila rek mama kom sinasik inara. Nara takana si kom kadinitala ke gospel sila John madasam kinga. Jesus el demonstrated single-minded focus sila nga pa in kain tako inakfasye ke na lang silang kat papa. El da tako inta akos mameta kele nakfasye. E finne na ganina kiel. El tako na in kain akflatye akos malimkat el akaliminasil. Wangan makuluklal, el son na wirala si makuluka. Kilta ka basi selle, alaka lalapufen nga, taka ikla na maitsing akom, molfin fela, yatoingol tolu. Ke gospel al markal, taka shaman na kilujan yatolu, ke orek malan lema. Gospel sila John nga, el general leda sinasikom. Pangintaka, in leksyon na pangakalaming demonstrated a single-minded focus. Inara makinalan dapat mayan in kasyaw. Mayan elfinete pukma mayda ke, nakatitala, elekofla, orela, mamasapayak me ilan ganara, inun wala met mas, met kun, na kanin mangan kaywa. Na paano nga malutut si mataga na si kumising nga taka na tesis na kipela mayen masing ke fo siya klan fela kos kaini ke step Facebook lo saan na kos ka ben liye mama shamram gunyak nga elo shamram gun peace treaty enji sin kat fin fela nga Israel esam ke 2018 Kipelsima Preston and Merkel ka declare and Jerusalem mapa capital lan Israel na matawag na beje farne musinga sonna ash misle. Inakalim na si kumla sima elo shamsham kuningina pa peace treaty. In mason and ma lokalok na sin Israel nge and silang gat nge. Tajakta oena king akalim ye kita kalutut las ki wiksi nga ya. Moses el call matalik din kat nga ne ke in fel Jordan na el ko flawi cross kat el tilokunilyanan siya. Na Joshua el siya fan siya lilya payanak talik na din kat nga Ushelo siya na fel nulayang siya. Bel siya mene musinga del so una konak misla na payane musinga. Mr. Zingata Kayurin, Jesus Christ, mo kay fun na. Napasak na sigok na mising Mr. Zing. Naralo siyam ke peace treaty, inan ka, liyan si masam-sam kunyak pe, ke ma-en Amerika sumpami lately ke makatito, and Persia, pa Iran in Pel si meta. And Iran, ka Persia, ta kaya siya ni Israel si Bela. Na ingay, nakatlila, lokalok na sina ni Israel mising. Na paano nga force masikyak nga elo shamsham peke Nobel Prize. Mama sikyak yung da kung te politics pang mapayapalo academic prophecy sikyak.
Efin aspellum, kum summatayda ki pukin balal al tenel. Na kum sumdige sapta yam do ki faslongul akos na gelongulit kosh, na kum paray ke inkunayak yakla, mesi shamon yakngan. Na kum kapsyang ni ki Revelation sapta akos ki pelsi maudak yak church na inkasao, na sapta mi kosh ki Revelation fan ni sapta singelya, pa force yaklan film da wek. Na mga an full misingi, kat ngayon plemi Republican, Democrat nga misingi, pangamit makatbangon mo eswash masaplanen merki mo and evesem me epel na si in sang comeback money pelao. Na paano nga katkan nga tang dila, kumelila, etal pa amen misingi nga. Forsek. Nara misalan kata, kuno yak yak Jesus Christ, porque fun na. Nara kami dito da ko akademye, Jesus il da ko nara malang silan kat papatamalin ka siya. El mata pangon papatamakin ka siya, pel na kaywa. A pel si fun na el pak mo, my God, kakatlak, papel si mal palong la. Lupa siya makuluklak kumsom na finsak siya mail mo. My God, why you forsaken me? Heloi, lama sapatani. Katlak, ibang fashtikia. Pel si fan na bangon babatamala. Katlak, manil lupa siya makuluklak kum na finsak siya. Na elsum usta makulukla siya, kitaw sindu siya ya ship ya. Makuluk sommeta, makuluk ingena, makuluk eta katuka. Masih fan na rin ako minti maule, kat som na ke ensima, kat teke som na wenge, pakatin reject kiya. Inlalal fungi masih lakalam yung na pa na kita kala siya, chon na takan cham kun, kasi nga, ora kikatakan ke malutut siya, kumalita na, sapta si, taka introduce siya, madakos ma, orala endorsement la, ke Jesus Christ. Siya John Baptist. Siya Andrew. Siya Nathaniel. Siya Philip. May kita ka in fact la siya Jesus at John Baptist il tuwoyak. Yan mo siya. O Andrew il mo, nga konek Messiah siya. Skili I found the Messiah. Il pa introduce siya, talikuyel nga na si Jesus, or dahil matamalut-lut le. Na paano ito ka na si kum ka din ito la. Kaya nga akom to ka samsam kun ki dilan Jesus Christ, a character element lala. Nga akom finsikin kap siya ka sila, nga nakikap me, kalas me ito finas kala, kung katekain kap siya na ke. Yun Jesus Christ mo kay fan na, misla paye, takoyoro, eke shaken mo kay fan na, nga akom emole. Na paano nga maluto tayo taga na siya, sinalin tikat. Kadin ka nakay kat fast na mit, nara, metiga tayo fast na mit, nga kina, me, sulpena, takay nakay kat, nga sang, me, onso ko nga in kain, yak langan kain, or ala share lang na sin, may network lang nga na kung fin, malala sumin kan kasha, nanak manas, click, like, and share, in mo may network loman, kapen wikat ki, makatash ki, nakatasran ki malutut mo, as missing iya.
Klomalap kada fastamit katagani broy na fakat kain fastamit kimelutut ma asha. Katchivide pasta yetom kat falatlash kat molji fan klomalap na siu ke kat kan ngatale ke sielen sasya ke lutu singe. E kulo ke makas makan indaka ingan lipshe la gasso min julpe loeng lake. Nakman askat kat kewa. We kat ke mar kadash ke. Lametan kat ike pel singe katot motor nchona daka na yetom in la lalfingi komin esyot na kewa na shum komin fa ara ka sakru komin gashikat ke kat kia ta ka in fact ma komin ara ta kat la lalfingi la kom kat pa ta margin gashao komita komrekat ple komita in na lash kat ngsheshum komin nak na spekasha metlash mamatain manasla ashurla kailos na kewa masak penamta in kapur kat prai kelos kat papa nakmanas kasha met lashing kewa kat ngshebe kasha lom nasin met kollash laf in lasha community church lasha ka fin state ka nake national government kat ngshebe kasha lom nasin met kollash fin in White House ka fin international in nake United Nation ka kaisi matan felsai in wipe matan felsish evasem aku neni aningi kayo kat papa kat enenaikom more than any time in our life kat te ganjvena panagat shesum ke kalom mun kyash kat ken fashnamit ken won na tum kat papa kat fakulo malap na sum amen kulo malap malutu tash misenge ya anak yang akalemia etaka ke John Saptalu fas singalu nagelongalu nangan kain me aksiyos silawin masintik nge ay na pa si technician en kan kasha mga skain mo ke una the vastnamit kat finlo ang nake tukun may takos mat ka real endorsement si ke sa nakadatakan ki Saptalu singa ta ikasyakle Saptalu singa ikekla ke me man simit machisel rela fin fella ke pangaman man si matakay mit ke merat si marek finan ka kena kana ka kena wiwina aloman nara kadeliela fas singa luo si ma kate samsam keng stakluk singa luo ni kalongol luo singa kat fin loang na kita siya ni singal siya samsam ke merat singa na megat kanista ke merat si kena nga fast na mit Jesus has the power to transform water into wine. Elekala kof nage wine. Na panganan si ma interakelem ye kalala. Nara si ma kum kan nan ka kaya pa. Ke o ya silralangan. Katwin liela kof ekla nage wine. Na wine na rek makin nage party celebration na. Saflayan mo lakom ke kate eis katangla. Tefura lasha. Kate som no komeng nukin merat lasha. Merat yaksin Jesus. Pa celebration singan bangan. Wine singay lakkalimila. Kikat matakil langgalang langata. Celebration pa da kakeo. Ansiyak siyum. Kometa me men si ma reclaim it ki ole ang mata. Nakispin bela ngakalimya. Papel si ma Moses tolja si kalala ke Nile River na kofekle siya. Skelit different singe. Kofekle siya Moses el pasamosla Genesis 6 das Leviticus och Deuteronomy. Masapa. Nara nga kung fin matake masap katela siya. Nara ke Moses elusta ka masapa na yurun taliknin kat nga pel sina masapa ta ka kalemi makulukla dala tausin dolu mise. Skeliye.
Okay, pel sinama Peter el esmakle ke lafakan lemel restore le kel seksel bel tolu la lalfungele le kellie manil taange Pete as tamas convinsum conventional matamalutude a Peter el sella Peter lagi matamalutude but Peter el lafakanol na analen restore le delay tawi it les yesil tal na para del original la nu sunja le kellie papel sima el manmanik siaklashik del chukia Johnny Lachlan nagpiran da cashas na papel si malsiaksin lemel siaksil beltolu lal siak na lang sila. To kun encounter siya Peter Ristoriaki. Then I takle wallal Peter el Ristoriaki. Nal takat deliver message si mitlal ke pange kalenglan kata. Amesikiak tao sin tolu maulle. Church vukokoi. Ke masap at tolu misya. Pasi sa nga fakla. Ke masap katalasya. Ke langkalang pakotan nan ka at meta maulle. Na parang nga fakla kadin te masap imeta. Chisya silta ka na sin sinners. Kung fin mas, kung sumnaral takta ma. Chisya silta ka na sin met kulu. Na papera pole lakkalim yake Koren siya Koren siya Koren sapta siya fasinga itkos ngalal kos. El fakla de tagando peptay si meta. El tagain fakak ke langkalang silan katne. Narkin langkalang silan katne nga kuminta ka di sai nakel nga akkalemi shuilash glory nakat akkalemi lalal fungilasha nasil. Ansiak masinga siu. Nake fin pa nake kof ekle nake wine jing. Nakumli met na kewa mataka longe kaslan gata. Elos masay lalal fungilalosa. Na katfin ace katyang nasin katpapa nasin Jesus Christ when natal. Transformation revelation etaka na revelation eklega transform naki mold sasesi. Just by listening to the word of God, God masay lalal fungilasha. Nara kof ekle wine met sa lalal fungi ekle lalal fungi. Nara fisherman nga del ekle met namalut-lut. Kedal da gaw wichi siya. Na edel fisherman na del ekle met komet fisher of men. Kaya nga ko met tagalutut kun ke tukun fasingaw luosima akkalami ki malutut singe kat fine somna ke. Ke fasingaw luosinge el fakla tukun mainge Jesus en nine kiel metlel kalme metwiel o epe met tamalutlut elos somna Capernaum tawe katalin Capernaum pa slagin et quarter lan Jesus gayan rek malala rawe na pa kumpinsum na ke fasingal tolu fale na ke malutut singe fakla kadin som na ke fasong luo nakatelila siya somna ke temple nangan me kan share screen na kumin kan buya ke kadin me usye pa pala na ke si sakluk ngan kan wala si share sa siya in makatash ke sa buksifan na ke pa nata siya nara pa nata siya na ke screen na amta kritike fa singa luo singa fani na tin maralan yo kali katasyuk wala share matash tasakta makadin kan diwo. So, katwin matawak ke fas singaul luo singa fakla tukun maingit siya sa nina kiel amatlael o epe amattamalutut. Elosom na Capernaum, pangafaklet kordulala, matawak ke katalin. Napakalim yung klasum na tempola. In pel siya tap karan yang nagkikafuin alakaila. Nara, Passover siya pa fakfakik ngan.
Nara masima sikyak ngepa John elke nga kominte lose sight la siya Jesus. Naifa me Jesus taka nake temple siya. Jesus is not the main character in this story. El taka na el teacher siya na. El taka na siya mayan sam kunyak take kafuin alakaila siya. Nara katfinli na kafuin alakaila siya. Pakalimiya ka me eto shamanyak ne shafla yetana kelsom shafla silal elsom na Jerusalem ke in we back flat kafuin alakaila. Pail ta enta Passover lamb sukuwa. Nara elta ka Passover lamb suku makat papel to lela ke katfine somna ke me John saptasi nakpas ganchi ka dindi. John saptasi fastol ngulal kosh nakateliela nage Passover lamb suku mas ramam kunyak nge mafakla elli ke chia sil fashek na John el fak painge lamb na dinkat. Nara inta ka na sikumla Passover el yokshipe na pay saklukke. Nangay sa sharing de kumdal dale me anain me o karkar. Passover siya el kafasima talik din kat nga eninanan somni Jerusalem. Passover is an important time in Israel. Kailan len machisa sabram kunyak ma el somna weng Atau mel na kewa me mata within the vicinity of 15 miles dalin natin somna ke. Danan somwi oreke Jerusalem. El dal finash ke ye singalia. Na el dal ka en sompete moli me temple tax. Nara aspecielos mamta lois niki en me Jerusalem. Patet bangon mo la pena me pilgrimage na ke Passover si finan Jerusalem Dahil som we celebration Nara en si madelesa na som na wemit kitala som na kaya pa temple Na pangakelimila de som te pay the tax na del offer sacrifice lalos na sinkata. Na kipel si machizya sil me taka na we. Ngetang liit na kanan tenin alu si pang na pal fakla in pel siya ta upgrade yang nagkikafoy na alakaila o yung siya sil som na Jerusalem kil som na temple eli la osmut kakakin kaya sip wule o ay pemit ay olmani elos matape kite palalos wea na masikyak pa kunaek me anan merchants Pailos kakayakin kaya sip mamang Nara pangapel si matiya sil me matawakin kuluklen siya kaya na pa fakla money changers el overturn me malal tayo na mo kata siya patate non foka pa fakla Jesus is angry na pa kalimiyak la kimainge elorela mo shing shell suko esang los la sheep akao na kiwali ki temple el on kiya pe temple matayol money e money loss oracle nakamo kako ito me sin jing nakisinsiyak si madagana si kumapa how can Jesus be angry if God is love how can Jesus who is God get angry napafak del fakla genuine love kalmel genuine pa lang sinapay compatible na ke kashkashaka na me kalme kipel sima nga kum lang sinapay masiya
na nga kum tekan diela mase orek safal agat tunang etang liye. Napafakla, at times, anger proof love is authentic. Authentic siya pa lilte ma fake siya. Napa pa akademiyak na gela kung final na lang si masi na kumera man na kewa ma kometa ma siwaspay insang aksyon sila. Na isang na lom sin papatamay lapang na pa fakla elon kiye petebalan mit ayol money changer money lalos rakalik elsap na sin mit ma kakawuli usla mangilik yaning na pangan masima akademila el ten ang sisi nage milos arang na pa fakla elsap na sin mit nge makakawuli usla mangilik yaning tiya si Philorek magin lomsin papatamok maanin makakasi. Matamalut to the los esamla mas na fact okat moniaklak na temple lom fururin nga ona siye Nara nga mga taga akademi ki fasinga ki sham ki pelsi mama o anenalina art burning sensation chi mataka na kesha. Pa masige kapshayak na kaya. Men fin masyale na katnan ka yok, lang si yok, ekalim, kikay no yange. Nara, kasinsiyak si mataka ngaypa, finash affection lom na sinmukuldo mo man kam thank you man. Na finash masye rekle to hurt her or him. Kung fin fact mo kum lang siya. Kumemta na ngayon, nga mo aspe na naklom na kumte lang si masafari no rek na sil. Na kumfin falela na me kalme. Spineless love si bangen. Jesus' love is Father fuels anger at the temple's corruption. Elitala mamawrek nga Tema fali no rekin lomsin papatamayla. Fact that Jesus does not lose his temper. He is not out of control. It does not fly off the handle. Tasakta bangay is angry. Tasakta el shak na shikilen kain articulate. Fact shipe mara ikash kasak ngay. Napa fakla. It displays his anger without sinning. Nara, katfindi na kifasyak singolon ko siya, elsap na sin met makakauli, usla maing elorel elsang explanation, lal na sielos, nalsang directive na sielos madenra, usla maing iliki ening tiya si Philorek maganlam sin babat tamok, mo enin kakasi. Napangan masimal faka. Nara min masimit, Temple kata, matedikit na sil. Solomon, mamasay lang pa akademik ki, kumbinsum na ki, may maritan. Sum na ki, siya to ko siya, sapta algos, na fasinga ultoluan, eta kain akademila, ilang inge, nga masayla si Temple mula na nasyum siyan kong inmatawe nitok. Nara akademiyak la kipel si ma elorala dedication ki Temple si nga na mo akademiyak mo kalem ke sarmalik ke wala na lang lemkat ba nang elos tiyakain folokyak inara makunelos. Kadita lakad is not confined to the temple, tasakta temple siya anay nen special siya, metlan katay oceanwe. Nara metlan kata so mean ocean worship na siya, nara sacrifices lang nga ki temple la.
Nara temple singe was built to display his glory. Nara ensibe mataka kaya pa. Ana iloshin leksyon na muselik tukun mga sikya kaya. Nagat continue ka din som na ke marichinge ke akademia ke Chonlu of singalit kosh. Akademia mo gifajak singalit kosh singevak mo. Matamalu to de los esamla mas na fak okat moniaklak na kitembalom furin nga onasi. Napa me ingena elakkalemilapan kashkashaklalo siya na lal kimailo saroa. Nara el fact na silos mo lom sin papatamokte lomin kakasi. Napa el falela mange insomliki enwe. Nara katkan nga tanglila me metnge orela oyasi ma tena fal na ke masima Solomon el Masaila temple singa na kaya. Temple singa ma orekle meta in some worship. Na perfectla ensima elosara mange wea finne na ke eloska ka finne na ke likunen wea el tal orela me ensinga el dile holy. The holiness and the worship, gravity of worship, have been lost. People have forgotten why they come to the temple in the first place. Nabalak kalimila, meta man kan la spesima elos som nakitempala wea. Nabachi sa silfakla, kumdala na met pusapas ma. Nara ensimataka pa. It's not how they were doing business. The focus is on where they're doing business. Encima de la rawang is a fall. Out there, they take the place of worship and turn it into a marketplace. Maye ko may tekyang na silo sinkain. Ekala enin alusenge. Ana nake enin me kakasi. Mayen, they set up shop in the outer court of the temple. Katisamla, outer court, inner court na holy of holy. They set up shop okay outer court na min outer court pa Gentiles nga. Gentiles nga ta in worship God. Met Gentiles, met the Jews nga, met pagan nga. Nara masisikya ka pa oye lalos kilang si lalos na kimania ta akulukye ta kalan met pagan ma mut ka ma alu na sinkata orek kitembal sing na delta kate akulukela. Nara factla when an unbeliever entered the temple and saw the comers ke met simam talik eluchak eliekainin mama orek ke lom sinkata na lemut ke nama o pape nange oyelan katsimilo sakfalatia. Il parpe che mani. Now, in fact, that Jesus is angry because his father's house is being corrupted. Lom sin babatamayla, me, ala na fok-fok taik leurik makunya. Na pa, ngayon sima, taka na siya la, elita na pa ila, lom singe maurik le, bang akalim kila, kala sinakalim yung presence lang God, chikyak. Kita fan na masyala si Solomon Temple siya nga. Nara orela lalo na passionate ke lom si sin papatamay lang nga. Nara fakla ke chondu wasingalon kosh ke maluto ching fakla elsap na sin moit makakaule usla maingili kiyaning. Ke fakla klay kash kashaka ta elte Torkas kas na ni totlikla, elakatay na silusla, mesh bin malaroa. Nara elakalim ye losalos lalikian mo
Napafakla, if you come to worship God, na makumnan kan pa, malum kinkeniklum si Vena, kuminta ka prophet ke enlan kata, na tena mawusipangan. Pape na ate si demonstrated kelos ta ka kakawing. Inakkelem ki anang fakke matawa kien ikesla sila ka. Nga kumin kain alena loeng masin selkin malan kata. Nara oye si matempal singe anan turn into a marketplace singe make me lang silalos na ke mania. Nara takana si kum ke ipsinga ini tala. Nga kumin sin kin ka din som na lomalu nakatalikie mala senda mettigi malan kata. Nara kadine sanda kat so minalu God's people worship him. Coming to faith, coming to God in faith, turning from worshiping us to true worship. Nara nga ko min de som no lomalu nakatinte etay kain si ma orek lang na sin met ma som kakay lom sin kat papa nga. Nara akalemila when Jesus calls his father, he stresses his unique authority to protect God's house. Ke ka makat papel sang na sila, ka na unique si paydakyang na sila. Naka singal diye ke orek malan baba tamayla yok kenin alu na sila. Na elinin na len akalemye. La eltena in sisi na kya. Eltena sano mit kulan fact na sila ngay. Menon aklom ke maelus ngira. Eliek masi la enin na norekle. Na pal shife na shoeng orela. Kalmiya pa. Kingata ka akalemye ke mtawa keda. Chisa silte takain tara mameta lang siya. Narataka na si kuminan kala. Nga kung vinli maasi matena wo. Nga kung tena katin sano met kolaren fact na siya sinsiyaklamen naklas kaya. O iya siya nga chisa siya liye. El shuang na kaya. Nara is highlight, is exclusive, placed as the eternal Son of God, and is not a child of God by spiritual birth. Anang akom, tajakta pakelemiya ke me, John sapta si first singalakos la siya napaychiya singe. Nakatfinsum nage son siya first singalakos. Fakla kasilikle moit ematayin maslos sissis lagi kaleng epay. Katle wala na lal. Wala na siya el-ace kisipin el-wensi fan na natin katpapa. Na elfin wensi natin katpapa el-te liyang malan papa tamuel na siya liyang. Nara kataka liyak la me at the end of this account kisaptaluo na pa-akademiyak la ke fasyak singaul itkos ke malutuchi makatash ke ngatukun men akademiyak la lom sin papatamay la pang na pa orang asyudan na fact met tamalutu de los samla masamas la fact o kat moniak la ketembalom furin nga wana siye nara oye si machia si lorela ngayon met tamalutute esamek masima akademiya ke masamasla na masamasla si madali sama ke pa convinsom ne ke syam sapta ongolya na kumeli ke fasyak yangan fakma moniak lak na ke tembalom furin nga na si cash inakuluklan met ke patati na fak nara akademiyakla because seal of your house has consumed me and the soul of those who insult you have fallen on me. Na siyam sila David nga David el tong kisipin
mataka in linal. Met mataka in linal nara papena sikyak nge. Akalimiakla, a major source of problems between David and his opponent, but Eldena understand commitment. So the promised Messiah would come as the son of David, ma'eldakata el falatlagal David. Na ke David, el consume, naging afak mo, moniak lak ke temple lomfurin nga, pa akademiak mo. Just as David was consumed with zeal for the temple, so do with the greater David, aepen at Jesus Christ. Nara kashkashaklal ki abuse marik lang akademia commitment na sin papatamuel na demonstrated la elba misaya sima sa payak miya. Nara kis misaya sima sa payak mi ma John Baptist il ka endorse yang pa samanyak ki John sapta luo siya na kumfinsom na kising alaygos ke longo luo na pangen en sima el sima ulay la singa ta ka ke pa kalimia ke fa singa alaygos ke longo luo fak mo met faletlan met chuelos forang la sila siya me akal fa kya kum kay nara inakalimia na siya ashwas lo minara mainge siya sil fak kanaus ta temple siya en lentolu nga vasvid ba masayla. Elos fak na sil. Yang al on kos pa ta masayak temple singi. Ya kum si fil masayla ke lentolu. Tarak ta temple si matia el ram ke ingi pa manol si fena. O ingi ke ak molyak yak ki misya. Matta malutu de lo si samakla el ta fak masingi. Elos talal fungi masamasla. Matia sil fak. Narakat finli na ke matawag ke faksima met fulatlan met chuelos forang na sila siyak. May akal fagya kum kainara inakalimi na sila ashwaso minara maingi pa fakla Jewish leader confront Jesus and ask him for a sign. They want to know what right he has to do this. Dahil kita la mayak kaudot na siyungan. Naradal timeni Jesus len can justify academia sang proof la my authority lal malarang na pa orela o yesinge na pa response lang Jesus kan el fact na sila dalingan el ki academia na silos la dahil kan kanaus na temple singan na tugulan tolu la masahila nara kekat finloang na ke respond singan. And the first response should have been to us, was this necessary? Their question does not reveal that even Jesus' enemy recognized something unique about him. Dahil akulin nakisham-sham nun lemnge. Nara pafakla, if you were in charge of the temple, wouldn't you want Jesus to be persecuted, prosecuted? Nara eden kishensiyak sila lemel sangkainin topma del tepen akalim gengen. Destroy this temple, and I will visit them in 3 days. Napafalita alin kulukla na naklalo sala. Ka temple si makat masya yangal on kosh nge. Kuminta ko kanausla na syudbet tuloko na kafaloko na masyayak tukun lentolu. Napafakla, if they want a sign of his authority, they'll have to knock down the temple and see if he can rebuild it in 3 days. Nara fakla, I'll bet do you want a sign? Knock it down and I'll rebuild it. Tarakta, may choose nga Jewish religious leader nga they'll miss it. Na ngena matamalutut nga liye dali masi-masaman ke fwasingalit ko siya seal si ma anain moniac clock
temple an furin inga seal singen del akilenek. Jesus come into their midst. El fulfill mama academia kela. Na pa el fakla el kan kanaus temple singen. Nara ke editorial silal siya. John ngi pa el fakla tarak ta temple si matia sel samram ke ngi pa manul si fena. O ngi gel akmoliak ki misya. Matamalutu de los smakle. La el ta fak ma singi elos lalvingi mas ta matia sel fak. Malutu chenge akademie kainin me level na sikum. Nake me masimet masima na naklala takale na yoke pataka na sikum la fin pa nga kum lalal fungi mas ki masi na ngakum esang energy la siya nake kate orala investment nake. Fin pa katlal fungila lutu to el mayok spesi. Nangako me fin din mo ite pangun kat kade som sista pellas kadin som study kadin mo kain pasila tesla sa orela lutut lasha. Fin katli mo ene na kadin orek masif mani kadin festlash ke kanin mangen. Malan ka ata pananaklan le maashkeo. Ilsya nga malala malan papatamela inakulukiya. Nara kilemil taka inka norela o yesingela eliemasi. Nga fact pelpas mo say something o masinga eliemasi masafal el te fact lame el shroang na nake-ara. Nara ngan chudba na folok na nagigesta si Laka. Sa payak me wen natin God, John Baptist iltaka endorse ye la set Jesus Christ. La lam suko apange. Wen kulo si fanan din God apangan. Napa Andrew iltaka fakla, Messiah siya nga kunayak. Nara taka na si kumka din itala. Finkat kain oena John Baptist, kat kain na Andrew kunayak Messiah, ka Philip, ke mal akilen ke Jesus, ka Nathaniel, na eta ka na si kum, nga kumin wipe akos, ma na kayo ama kaslan babatamela akalimye. Na naki oya si ma, orek makunyak timbala as an example nga siyete ka we mga kuminiskeya pa. Nga kuminte, usmalak ko masumne ke tembala. Kate usumte, anainta, yoklikile, masi makatsumin na ra. Katsumin worship. Na, kikatsumin worship pa, katinitala, kaslan katagain, nutikat, kaikat, aksiwasikat. Napainin na no reki lomalueo. Kinga kumsum no lomalueo. Katinta kemet malutikat lomalueo in aralutilal dala in make us feel good. Kadeke malutut ma elutia in kain akkalemiela. Natarapen na kain silan met mataka kakailom aluenge. Katusiet chendala sa somte kat kinakyokiyak kat akshikiyaklim. Pieke. Nailos nga na akal na masi mga akum hindi na kiakal si ma samsam kunyak nga. Manil fakla, polil fakki mas talala pa. Dito kun temple si Jerusalem, pangafakla temple si Masolomanil Masaila, ta kanausyakle na talik din kat nga floko kay leadership la Zorobabel, they rebuild it. Na mo should be kanausyakle, na pa air at the credit tagate renovate na pa kanausyakle ki 70 AD. Na son na should be masayakle. Nara kanmen fakla ka pa
na poli lorela mo temple singan pangakum musingi. Kikata sham ma ashingin academy yakla kishipen technology kishipen mamawrek nga kikat sham ke temple ash temple si del bangon millennium temple na ash temple si ma ekain mo masaya kyak within hours ka days ma metema flokan inake tamangan ma efataka ke sinaluti tamasing ako minita kaya pa temple singe pangakum musinge na flokan ke faksilak ma kikat so ma preacher nga lutia kat ken ma makat kilong badal faka kakat kitalin fakla hell and heaven ash en luose pa oyala kom makatara ekan chulela pia destination la koma men nga ko me finsom in kakailom tempala nga ko me finsom in ta exaldi kat akatakshik kitishas na katafong le malutu chenge nga ko min di pesite ka wekenge katin iska diana ke mas na fact akadinakyok kilem Jesus Christ. Nara kegat som matalup siya gaslan gata ka got easily offended ke pel si ma fakya klemata mapayin kain kasha molak kuma nga kom offended ke tiya sa sang whip sukonge in shingul on giete pangea anash mit kashkashaksel nakat fin nga tang dila fin pange en si mameta takain alu keo napafakla outer court siya Gentiles patagana keo nakatigiya mo ngakom mitlan church mitlan itawi we ak fashirik malangata na mit makat fak mo on church kamatana lungay fin dakota ngakom si delawrik masinge telepangon mo katsipe na katna akshakshaki yaksipe nara malutut ngeta ka ashkainin oye matakain akkalemila katita na pay kasinge worship kakatita na pay la mesi katarong nara ke oye ngeta ka na sikum kadin liela met nge ekalla eninalusin ka at papa taman wen singe naganin kakasi nara pelin nga kom ke first na sikum lila fakya oye ma kumara na ke oyelan temple si mga kumus for nge fakya temple si nge nga kom faklal bola pa nga kom ba temple si nge naki nga kom eken iskatyang el fakten sin mit koren ma kikat orela kapastas na sinkata na mamata ilwengen le masasya elash nakataka lalal fungi ke wen kulo si fan na natalinge na ingi nakatilata kamta kaka ara oye ma self glory kat ke malan kata mayen oye mga kumara fin pa naki Gentiles nga elos takata pange mama mitngeren lomsin kata na oye pela koma fin pa meta ngat malira la koma katele convicted makat mol si mga kom akfalat yung katakshakshak si mayin nga kom akshakshak yurik malan kata nara mas na lan kat ke sham lal Paul na sin matrom nga ke akalemitari la nasish ke kor na sin mit kor nga lakat pa temple si nga nara ke nga akom taka na yimdal in fact la molin ka lansap na sin kat ke mainge matliliyalala
Gespen pagoten lan gat na siyesh. Nga kaya siwos. Kusin eskos siyang si fena na sinkat. Wana si magkisya. Maul. Ematal. Emayakin siya woyan. Paingi oyen alu paye mafal. Kusin ara. Kusin te tailman mulan met fela. Kusin eklegis ben katil arule na aksasye no naklowos. Nakus fakainita malang silan kat. Masya wo. Mayakin siya woyel. Si waslen. Napanang ara. Kaya kalinyo kataka sham kun. Naki may sang silan kat malikiya yurukong. Kingan matalal. Elta ka na siyesh. Silia kikat ke pel si katalal funginga. Nga kumindi reject. La pait Jesus Christ. Elta ka misya molyak. Pailak kalimiki maritinga. Kanaw sa temple singa. Tukun men tolu. Nga kan si Fidba Masaya. Na pailorela. El misya. El pa Passover lamb sa kuwa. Tukun men tolu el molyak. Na el pa first fruit si matagaye foko. Na tukun kilanin Pentecost el soak na rin katpapa. Na ingin na kel somte orela oya ngayon. Ship-ship-yak finsiyak sing. Na misya molyak enta intersit ke kumsing. Nara kalensap, mulin kalensap lakom na sinkata. Pa akademiyak nga ritit fanataring kadindi kaleng pakoten lala. Nga kum ekewi snuknukin merat lash inso merat yak yun Jesus. Ke celebration si mga fact ke merat si Marikana. Nara ke maluto si mataka dukun na elekalakov na ke wine. Met na kayo mataka long lupcha kaslan gata. Ene na nga kuminteisma information na bange. Ene na nga kumintaka lima revelation nag-transformation bange. Makaulikla kingon lan kaat discernment inte information na bange. Katinorek makininsang okyakat le in masaykat ya kilalal fungilash. La pay na pay masima John Baptist. Pay na pay masima Andrew na Daniel Philip Akalimia. La ko na like Messiah. Lam sa kuwa pange. Napanang nga ke el Akalimia la. El kan nga sa temple. Singa tunan tolo el Messiah ek. El misya maulyak. Sinsiyak si mataka pa. Masima katsangin kaya nga misya. El katangla tare. El misya maulyak. Victory. El katangla makuluk na kayo. Napanang nga taka na sikum la. El likiya siya kasak si tare na sikum. El likiya siya kasak siya nga Nga komentala. Lame fostan vela misingi kay mama sikyak. Kay shutdown ng government. Kakatay na oya saya. Misla pa si was mo kay fan na da kayo rin katpapa. Nara, efinas na kan lagi mo lasha. Top na kaya na kayo aski kaslan gata. Man kasik lamit. Napa elorela si karak singa inakalim yun na si kum. Nakatang labasafla yan kasha siya mga kumaskeng. Lala malututan da ka na si kum. Inka nakayigat ke mol. Inlalal fung ilasya. Katinetala. Oye sima. Urekla na siya Pakat na sano. Ke rapture siya nga kum. Ene na mata. Rapture ready. Ora ke pel sima. Uku krap pa siya nga sikyak. Na ke rapture siya nga. Katin bui elos mamatlalal fung Ma ikek lagalyak la. Soek. Ka evin sikyak misingi kadegen matlalal fungi kadina na Elijah ka inak in patay manoyak na som na kipakanyang si. Napangan ifen si mga tatapan
Main kat fintia rala na ki masingan. Masima ta ka ki tribulation, ka great tribulation chenga el mana kayo si mana upesi. Na panang lela nga kumin la fakya lapan kya fulasha. Shuk me tok shailan kat maswasusal bele na kayo. Kat kaksekin kat kimalutut matagan kasha kata katagani proy inkali takani lasha. Kulo malap na siyong kat papa kimalutut lo mataka. When na doom el demonstrated ko makum esang na sil. Kulo malap na siyong kiwan na doom siya usla makuluklasha inkain patkiak lefin siyaksing. In ela makuluklash na kayo. Mas masalo makalimila, wangan siya makulukumtiyakan na naknas na kaya. Alana encouraging, inspire. Dadag the fact pela, masi fun na kumtiyakan naknas na siya kaya pagat fintila lalfungi. Kaya mi siya mulyaklan mo na tum. Kadin de kaskaw kaya. Kaya mo na tum, kat fakulo malap kita kaya nilasya. Kaya fasya di klasya, layla kalang pakoten lom. Sisin silan ngan madalin buikat karangan kat ana ke pole lakkalim yeke do korin singal tolu wasingal tolu amen pange lusian tagani lasha ngan kaksikin kat ke usta ke wa kulo malap ke aslo usan ke an kanakilen ko us malsia kulo malap tuwa pensium tamdal CP Jackson Nemel dua babayu tamdal Arlin launching kat ke ashloman pe shawan tigin chem an fakulo malap ke ashpeloman tamdal Kenya as always tamdal Elaine Samuel pain ko sa kayo matakal kia pa siya usan pange me ti si matakana siya kadinita ke temple si ma indestructible si temple chekain kanaw siyakle nalay lang akum ka in fact peki cash mayen kat pa temple si wangan temple si vidba masayak le tukun temple si Jerusalem makanaw siyakle ke 70 AD na banarang akum pa temple si msingi kat karangan akuya temple si ma akademiyak nge unsa ko ngayon kay di kat kitvukle lasha safla kat fa taka kemalutut ma ashkelen di tuwa Kulo malab chin kat ke mo lash ke